جناوندان و تیوی ایوار باش بینرن هیجا گرنگترین بویر و پیشکترین نواروجه دولتنا ساعت هفته ایوار دشوار پیشکش دکن دسری دسر نوچه سرکوکیل کوما جهپی ازگر ازل سردانا آمده کر و سلاوا صلاح الدین دمیرتاش داگل هزین دولتا ایرانی ولاتیه کی بهایی لشیراز کشت یک جی بریندار کر لفرنسا جبرگر ماهیا زیده 55 کسین گو پرانی آوان تمن مزنن مرن وجبو بیرانینا عاشوراء نزی 6 میلیون شیعی گهشتن کربلای ابن سرنوچه ما امی در باسی نوارو کابلتنا خوبه بد کرم بکن سرکوکیل کوما جهپی ازگر اوزل ایکو به بریارا دادگهه جه سرکاتیا گشتی یا جهپی هاتبو دور خستن جبو هنک هفدیتنان چو آمده Serokvekili Koma CHP Özgür Özel serdana amade kir. Özgür Özel li balafergehê ji aliyê endamên CHP ve bi dahol û zirneyê duruşme û delîliyan hate pêşwazî kirin. Welatiyên ku ji bo Özel kom bûbûn ji bo Özel duruşum berskirin û pankarta hilgirtin. Özgür Özel di çarçoveya bernameya xwe ya Amedê de li mizgefta mezin piştînê mêjayînê li navçeya Sûrê çû serdana dikandaran. Özgür Özel li pêşiya mînara Çarling daxuyanî da tê de got me bi silava Demirtaş dest bi rojê kir. Bi hatina me ya Amedê agahdar bû û birêya parêzerê xwe silav ji me reşand. Silava wî li ser navê hemû gelê herêmê li ser serê me û çavê me ye. Amed ji qeyûman pir kişand. Bajarê herî zelal li hember qeyûman sekinî jî amede. Piştî qeyûm li avahiya me erkdar kirin, me avahî li paş hiştin û em dimeşin. Ji aliyê din ve namzetê Serokkomariya ya CHP Ekrem İmamoğlu ku li girtîgeha Silîvriyê girtiye di derbarê betalkirina teqez a li hemberî CHP de ji rojnamegerê girtî Merdan Yanardar hin nirxandinan kir. İmamoğlu wiha axivî. Ez pêvajoya betalkirina tekez weke kulmek mirovên ku ji siyasetê û ji gel hêviyên xwe qut kirine dibînim. Komek mirovên ku di siyaset, çapemenî û darazê de bicih bûne, hemû Tirkiyeyê esîr digirin. Ferman jî Erdogan dide. Ger bi talîmatên qesrê biryara tekez tê hildan wê demê em ê jî çi hewcebe bikin. Selahattin Demirtaş'ın selamları. بریا دست پیکرنا لوتکیا نیتو ل انقره پیلکا گرتن او قدخیان دست پیدکا صدوسین و نرین سازین سویل و اکادمیسین هاتن گرتن والیتیه جی 13 روزان جیانا روزان خست بن قدخیان تند جوینا بلند آناتویی ده 7 تیرمه ده لانقره ورل دارخستن صباح 23 حزیرانی بریا جوینا بلند آن ناتویی 225 کسین کودر خسنین سیاسی و جواکیین جور به جور ده جهد گرن ده سرگرتنین مالان این لانقره ده هاتن بنچاف کرن بشتی تمام کرنا ایفادین پولیس و جندرمیان 135 کس سوقی سردوزگریا کوماریا انقره هاتن کرن ده چارچوبه لپرسینا کو جهلا سردوزگریا کوماریا انقره و تیم شاندن ده او بسونجن اندام بونا رخصتنی او پروپاگاندای رخصتنی تینه تمام بار کرن جکسین کو ایفاده دانه دوزگریه 129 کس به داخوازا گرتن سوقی دادگاه صلح هاتن کرن جبو 103 کسین کو هاتن سوق کرن بریارا گرتن هاداین دناوا وانده نونر وقفه تمایا Ankara'yı Nevzat Uzer, endama Lijnaya Reveber, ahıl kavları, Hediye Yıldırım, Berdevka Umut Senburcun Arkan, Doç Profesör Doktor Amel Mamiş ve editörü geçtiği Kaosi Yıldız Tarhane. راپورین ترکیه پارلمانتوی اروپایی ناتشو شانیز امور لسر حساب خوی اکسی داخوینی کوشاند و برتک نشانی بنچاف کرنان داند امور گوت ناتو قد نبویه کلبک دموکراسیه و نهاجی نینه دما کو حکومتک اوروریتر موظفانی جواک ادکه اکرادیتاسیون مدیه یا کیفی دین کرن و دهن اپراسیون پیشیلی گرتنی ده زیدتری 200 کس دین گرتن مخابن اف خویایه کو اف یک خون روته ناراوینن
لأنقرة بريا 36 لوتكيا سروك دولت وحكومتان آناتوية تدبيرين أولهيين برفره دست بكرنا دي بلان کرنکو گلک کولان او بولورن لپایتختی جبو ترافیکی ورن گرتن ده همان دمیده لگلک دوران جیوین او خواپیشاندانان بگره حیا فرینین درونان قدغین دمکی هات ندانین والیتیا انقره ده چارچوه تدبیرین اولهیین جبو لوتکی ده نابرا 28 حزیران او ده تیرمهی ده لدورین وکری او گرتین باجر هر جور جیوین خواپیشاندان میتینگ جیوین چاپمنیه جالاکین رونشتنی دانین استاندان و بلافکرنا بروشوران قدغه کریه والیتی انقره هر و هر آگهاند کو جبلیین به دستورین تایبت همو فرینین درونان هاتنا راوستاندن. بله لآلیه دن گرتن و بنچاف کرنا اندامین جهه پیشی دیدومه. و جارجی 16 خاباتکارین شارداریا شیله هاتن بنچاف کرن. ده چارچوبه لپرسینا سردوزگریا کوماره یا استانبول ده لدیجی شارداریا شیله به بهانه برتیل و بکار آنینا خراب ارکه پیلا سیم اپراسیون بنچاف کرنه هات دست پیکر. ایرو لستانبول و ازمیره ل21 ناونیشانان و آوائه که هم وقت اپراسیون هاتن لدارخستن. درباره 18 کسان ده گودا خوازا گرتنا وان هات بوداین 16 کس هاتن بنچاف کرن. جبو گرتنا دو کسان جی خباتین لگرین بردوام دکن. حتان هاسی سروکین شارداریان هاتن گرتن هر وحال استانبول 13 سروکین شارداریان نافچیان گرتینه. هری داوی سروک شارداری آدالاره استانبول علی ارجان آکپولات و سروک شارداری سیلیفکیه یا مرسینه مصطفی تورگوت هاتن گرتن. دولت ایران 6 ولاتی گرتن هر وها ده انجام گل بارانا به سروبر هزین لشگری ده ولاتیک هات کشتن یک جیبرین دار بو. آژانسا نوچهیان هرانایê da zanîn ku dewleta Îranê 5 welatî di demên cuda de girtin. Ajansê diyar kir ku Seîd Hesenî welatiyekî bihayî yê li Şîrazê dijî ji aliyê istixbarata Supaya Pasdaran ve hat girtin û ji bo girtîgeha Adilabadê ya bajêr hat veguhestin. Sîma Septo û Nahid Felahatî jî yên bihayî ku ew jê li Şîrazê dijîn ji aliyê hêzên ewlehiyê ve di malên xwe de hatin girtin û ber bi cihekê nediyar ve hatin birin. Mujahid Sevarî welatiyekî Kol Ehwazê dijî ji aliyê istixbarata Îranê ve hat girtin û ber bi cihekê nediyar ve hat birin. Her wiha Zekeriya Naserî koniştecihê dîwanderiyê ye ji aliyê hêzên ewlehiyê yên bajêr ve hate girtin û ji bo cihekî nediyar hat birin. Li aliyekê din hiranayê ragihand ku li ser rêya Bam Zahîdanê gulebarana bêserûber a hêzên leşkerî yên Îranê bû sedema kuştina welatiyekî û du kesên din jî birîndar bûn. Yek ji birîndarên gulebaranê jî hat girtin û rewşa wî ya fîzîkî nayê zanîn. Hêzên leşkerî bê rawestan an hişyarî li ser du kamyonên Toyota û Peugeot 405 li kîlometreya pêncî ya rêya Bam Zahîdanê gule berdan. Di encamê de du rêwiyên Toyota û rêwiyekî Peugeot 405 hatin gulebaran kirin. Piştî vê bûyerê Şahnevazî jiyana xwe ji dest da û Feremez Şahnevazî yê ku di dema gulebaranê de birîndar bûbû ji aliyê hêzên leşkerî ve hat girtin. Rêwiyê din ê Peugeot 405 yê ku bi guleyekê birîndar bûbû ji cihê bûyerê reviya. Feremez Şahnevazî ji dema girtina xwe ve tenê carekê bi kurtî bi malbata xwe re telefon kiriye. Nebûna agahdariyê li ser rewşa fîzîkî ya welatiyê birîndar fikarên malbat û xizmên wî zêde kiriye. خۆپێشاندانên li Qamişloyê yên li dijî rewşa xerab a aborî derbasî roja xwe ya şeşan dibin. Xelkên Qamişloyê banga çareserkirina krîza aborî kir. Vê sibê xelkê bajêr li çerxeriya cotkaran kom bûn û mîtîngek li darxist. Xwepêşanderan ji hikûmeta veguhêz a Sûriyê xwest got çareseriyekê ji vê krîza aborî re deyne. Her wiha te kes kir got heta armancên wan pêk neyên ew ê çalakiyên xwe dewam bikin. بریا هفتەیەکە حکوومەتە veguhêz a Sûriyê nirxê mazot û benzînê buha kir. Hem wextî wê dolarê Emerîkî bi 13,500 lîreyên Sûriye. Vê yekê bandora xwe nirxê kel û pelan kir û nirxê wan careke din bilindtir bû. Ev jî yekser bandora xwe li welatiyan dike.
نونر سوریه نتوین یکبوی لکنسیا اولهیه یا نتوین یکبوی بالکشاند سر روشاجن و زاروکین بیانی ین کامپین هول و روشده. نونر سوریه ابراهیم علبی بانک لولاتان کر گو ولاتین خواه وگرینن. حکومتا وکویس آ سوریه جبو وگرانتنا ولاتین بیانیین کود کامپا روش و هولی ده بانگ کنو کر. نونری دومدار ای سوریه ین توین یکبوی ابراهیم اولابی درونشتنا زاروک و پفچونین چکداری ده آخفی. عاما منذ الاستخدام الأول لها في نهاية عام 2014. إبراهيم أولابي كامبين هول وروجي وكي كامبين دوجهي بينا سكر وآني زمان كو بحزاران جن وزاروك جوالات جودا نزيكي 7 سالن دبن مرجين جران إن مروفاهي دا الوان كامبا دجين. اولابی هروها دست نشان کر کو او زاروک ج خدمتین بنگهین این وکی تندرستی و پروردهی بیپارن. نونری سوریه بانگ الحکومتین پیوندیدار کر گوجبو چاره سریه کماینده بلز ولاتین خوگرینن و هفکاری بکن. ده همان دمی ده حکومتا استرالیای پیواشویا وگراندنا جنا داوی یا استرالی و کچاوی یا نحسالی یا دکان پاروش ده دادست پیکرن. وگراندنا ویجنی بری ببریارا دادگهی هاتو بو پاشخستن. لی پشتی سرلی دانا پاریزرین وی دستور هات داین گو بکوه استرالیایی. وزیر کاری نافخویی استرالیایی تونی بیرک اشکره کر کو پشتی وگراوی جنی دی لگوری یاساین تی کوشینا لدجی تروری تدبیرین تند این اولهی بسروی ده ورن سپاندن. دوی چارچووی ده دی کلبچه الکترونیک بویجنی و ورگریدان و دی دساعتین دیار ده قدخیا درکتنا درو لسروی هبه. هروها او دی ببردوامی دبن چابدیری هیزین اولهی دبه و پیوندی آوی یا بهنه کس و کومین دیار را ورسینور دار کرن. دوه دعرد هجن تند ببلايا 7.2 و 7.5 فنزويلا هجان. خباتين لگرینو رزگار کرنه حتان هاجید دومن لگوری دانین فرمی هجمارا کسین گو جیانا خوش دست دانه گهشت دسد و سی و پینجان و هیناجی گلک کس دبن کاولاندنه. لفانزويلاي بشتي دوحر تهجين بمزناهية 7.2 و 7.5 خباتين ليجرين ورزقار كرني دشرط ومرجين كريكتيك دا دوام تكن. وزير التندرستية كارلوس الفارادو راجهاند كو هجمارا كسين جيانا خوش دست دانه گهشتيه دسد و 35 كسان. رايداران جراجهاندن كو هجمارا برينداران هاري كيم گهشتيه 1520 كسان. یک جهری من کو هری زیده جعرد هجی باندور بویه ایالتا لاگوریا یا نزیکی پایتختا کرکاسیه. لباجار کاتیا لامار گلک آواهی هلوشیان. تیم هول ددن کو خوبکی جینن کسی گودبن کاولان دمانه لیجبر کومبونا مکینیان بزحمتی خباتین خواه دومینن. مخدورین عرد هجان جبورزگار کرنا خزمین خواه بدرفتین خواه هول ددن کاولان راکن. گلک کس جبر عرد هجین خورد نچارمان گو شوی لکولانان یان جید وسایتی خواه درباس بکن. جواکا ناونتویجی پشتی کاراکاسی کت ناولف و تفگریده. دولتین یکبویین امریکایی، برازیلیا، چین، هندستان، اوروپا، ولاتین لاتین امریکایی و ایرانی جی دیار کرن کو اوی 105 میلیارد دلار آلیکاری بدن ونزوئلایی. رخصتنا آب هوایی یا جیهان دیار کر گو گرماهی زیده یا گو باندوره لأوروپای دیگه جبر گوهرینا آب هوایی لفرانسایی کسین گو جبر گرمه چونه آبجنیه بکن و جیانا خوشدستانه گهشت 5 و 5 هر وها تنه دی 4 روزان ده لسپانیای زیده تری 200 کسی جیانا خوشدستایه. ای سال اوروپای گرماهی که به پیلا بلند جیاند که ریخستنا آب هوایی جهانی راپورک لسر گرماهی زیده یا کو باندوری الاوروپایی دکه پاروکر. در راپورا ریخستنی ده هات دست نشان کرن گو گرماهی انجام گوهرینا آب هواییه. لگوری راپوری گرماهین کو ایرو تنجین ده شرط و مرجین آب هوایی ین 5 سال بریده هما نپیکان بو.
ریخستنا آب هوایی یا جهانی دست نیشان کر کو هر چندی هوا گرم آج هیلا صحرایی جبر پرگالا زختا بلند باندوری الأوروبایی کرجی گوهرینا آب هوایی گرماهی بیتر زیده کر. راپور دست نیشان کر کو بویرین گرماهی زیده پر جاران دقومن و بلابونا گازین ین جسوتمنیا فوسیل وکی سدما سرکه دست نیشان کرن. هروها ریخستنی بانک لچالاکی قبلز آل دجی کریزا آب هوایی کر. ده همان دمی ده فرانسا روژانه دبن پیلا گرم آگرماهی ده. هجمارا قربانیین کوشبر گرماهی کتنا آوه و فطسینه گشت 55 کسان. Il y a toute une nation qui pousse très fort derrière nos bleus, avec un objectif qui a été assigné. وزیر سپوری مارینا فراری هشیاری دا کو هجمارا قربانیان دبه کو زیده ببه. فراری گوت کو جسدی 65 بویرین خنقاندنی لدورین کو هزار زگار کرنی لی تننه آنجی قادین کوشبو آفجنی دستورجبو نهاتی داین رودانه. هروها وزیر سپوری بانگل ولاتیان کر کو لجهن بی کنترول نکوین آوی. لفرانسا پیلا گرمی هنکی کیم ببجی لی 61 باجار روژا اینیه د آستا الارما سوردنه. لگوری دانهین دسته تندرستی آگل آف فرانسایی ده سالا 2025 ده هاوین 409 کس فطسینه. آلمانیا پیلا چل آگر ماهی درباز کر و او یک بو سدما بطال کرن آگلک چالاکیان. سرویزا مترولوژیای آلمانیایی راگهاند کو گرماهی دکاره دنابرا اینی و یک شمی ده بکیجه 41 پلیان. گرماهی هری بلند ده حزیرانا ده 2019 ده لولیت هاته تومار کرن و لبرنگ بورگی 39.6 پلیان بو. انستیتویا تندرستی یا کالرس آسپانیایی دو راگهاند کو دنابرا یک شمی و 4 شمی ده هری کیم ده 112 کس مرنه و دیار کر کو دباش بر گرماهی بن. لگوری دانهین هاتنه وشاندن جبر گرماهیا دنابرا نیوی گولانی و داویا ایلونی یا سالا بوریده به تواهی 3032 کس مرنه